jauh. Tengok ipakan anak terus darah baru tercinta. Sudah telefon tok le ketiga. Cuma le pakon yang angkat hana. Di SMS tok le ketiga. Yang pianan kalian wahai saudara. Nyo ke terakhir pertanyaan. Dijawab periang hidup kubisan mulia. Ya, memang betul. Janji kita nyoba jumpa itu. Ya, Cuman nyo kamu terus kon karabila. Ya. Karena bunuh nanti puhai bak tengah jalan ban motor kamu betul. Oh, kapan belum? Di samping bak sikuk bengkel pun. Dari ponsit kamu masalah. Bukan. Bak preka saudah main kampak muka. Dek rohani pi bak di bawah bedak. Dicok cidak kam merabataka. Yang kehinan maka di dua telat. Wahai sahabat yang cukup mulia. Menyapa lain anak kendala safar. Alhamdulillah aman-aman saja. Alhamdulillah kamu ucapkan. Ya benar lebih jawaban hidup kubisan mulia. Iya. Sebab bunuh yang kamu ragukan kenya Putra? takut saudara ngopi melain agamnya yang kagawat. Cuma Cino kajak dilangkah dan izin Allah kata bak janji dia. Janji kita nyo bak sabuh masa. Jauh mandang sikula sudah di bandar sakti. Cuma Cino kita nyo kabeh sikula. Kita nyo dua kajak ke suami isteri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqat badru Faktafat minhul budu Bisnamusnik mara'ana Waktu ya wajah suri Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam